yitwa Barkeris Malonis Alimanza uzwi nka Cardi B ku izina ry'ubuhanzi bwe. Ubusi tariki ya 11 z'ukwa 10 1992 mu rusisiro rwa Manhattan muri New York akorera The Bronx nawo ni mu mujyi wa New York. Yaje kuyicyamamare ku mbuga nkoranyambaga kuri post za video yashyiraga kuri Vero ndetse na Instagram, byatumye aba mu bagize itsinda rya filime y'uherekana yitwa Love and Hip Hop iri New York. Inyurwa kuri channel ya VH1 Reality mu mujyi wa New York. Kuva mu 2015 kugeza mu 2017 muri iki gihe niwe yashyize volume y'umuziki ya mbere yise Gangsta Beat. Nyuma aza gushyira volume ya kabiri y'umuziki ayita Gangsta Beat icyiciro cya kabiri. Mbere yuko asinya amasezerano n'inzu y'umuziki ya Atlantic Record mu 2017, Cardi B yagize ibihugu byinshi kandi mu gihe gito cyane bamufata nk'uhambaye kuko yagize indirimbo 3 zabaye za mbere kuri Billboard Hot 100. Aba umugore wa kabiri w'umuraperi wabikoze nyuma ya Lauryn Hill wabikoze mu 1998 ndetse n'uwa gatandatu mu bahanzikazi kuva mu 2010. Izo ndirimbo ni Bodak Yellow, I Like It featuring Bad Bunny ndetse na J Balvin na Girl Like You ari kumwe na Maroon 5. Cardi B yegukanye awards zitandukanye kuko afite American Music Award enye muri nominees 9, akaba afite BET Award enye muri nominees 16, akaba afite BET Hip Hop Awards 11 muri nominees 28, akagira Billboard Latin Music Award imwe muri nominees 4, akagira Billboard Music Award 7 muri nominees 29, akagira Brit Award nominees 1, akagira Grammy Awards imwe muri nominees 8, akagira iHeart Radio Music Award enye muri nominees 19, akagira nominees imwe muri Juno Awards, akagira Latin Music Awards ebyiri muri nominees 3, akagira Western Award nominees 1, akagira MTV Music Europe Award imwe muri nominees 4, akagira MTV Video Music Award enye muri nominees 17, akagira NRJ Awards imwe muri nominees 3, akagira Southern Music Award 3 muri nominees 9. No kuvuga ko yegukanye awards 112 muri nominees 311 kugeza mu kwa 2019. Usibye n'ibyo, Cardi B akina amafilime, yandika indirimbo, akorana n'ibiganiro ku mateleviziyo. Abana n'umuhanzi wa hip hop wo mu itsinda rya Migos witwa Offset. Afite umwana umwe witwa Kirituri Kiari Cephas. Ibi ni ibigwi bya Cardi B kandi bigikomeza. Kumenya ibindi byinshi kuri izi nkuru tukugezaho, ntugende kuri subscribe kuri channel.